tuihnailo Selena le Benny Chanchin tuihnailo zat mai hi tunjum chui han en ho ve thung te ang Benny Blanco podcast thar ber chuan mi te soizui hlo in ten a hlo hle a chan ber chu Benny Blanco hi camera ma a avoi wang le a ke pha bal tak mai chu ka shana ata kwal vel wang ani ber chu mai ba ka Selena shiat mi lavin podcast a chuan a tel tir ve boka he an podcast a hian Benny chuan Selena chu kolin an podcast a chwa tel don ti shimya lavin Selena chuan alo chang ve bok he tianga Benny che ta wang hian Benny hian anu puilar na chu a podcast view tu te ti tamna na mang ati thei boka chiang zo ke ni han en te ang. Wait, see if you guys can pick this up. I was gonna pick up. I like that. Wait, see if you guys can pick this up. I was gonna pick up. Benny Blanco podcast thar bera khan camera ma a avoi mai ne lavin a kebal tak dumno mai chu alang na sa hle a kebal wanga chanchin bolama headline sa achuang kwaw mai hi thilching takani ome TMZ lampo in a kebal wang hian chanchin thar chwa tur an nei pha tlat an tarlan dan chuan Benny hian anu puitan a ke fai takina tilang lo ti in an soya Benny podcast hi Friends Keep Secret ti ni in anin kom na bawruak chu hlim om viau ma se an ti na ai ma chuan a ke pha bal tak mai chuan mi te soi a hlo ta jok Benny hian a ke pha bal tak hi a tilang mai ni lavin thu thenga te chuan a hlang mia maya he anin kom na hi ke pha bal tak thon thuwa a chang zauta ani comments train khat chuan ten om lutuk a ke pha noi rong khi engi om zia a hri se lo hle mai in chunga po a top thau don ani khi ti tere anin enkol tu in chuata not ngai lo nge anot fai lo jok nge pona kalin a ke asil fai le lo jok ti te ani nuk mai internet lama chuan Benny Blanco bal zia hian soi a hlo in Selena chu in thena le kha ti filmai tura thuron petok la antam nge Selena hian Benny anga tema hanbal deuh chu nuam ati jok niang le eksa chomi pakhatin ti hian a ziaka king ke te khian kumza chuang chu tuya muto lawani khi ati hial mai he a podcast si an soidana tang hi chuan enve po achak lo hle ome mase hun kal to a Benny interview ta thlir chuan he tiang thila thleng hi thilmak lutuk ani om lave ama nge hin ain bol kha thu asoi mia pani achan po athan han rim nam chem chu tui atimia wani chu tiang lo ni ta ka chuan Benny hi mi pa fai takani don lo ti chu thil chiang ani a Selena in he tiang mi anei hi chu Benny tan chuan loman ani ringot Benny interview na masa a chuan ni tina lu suk chu tul ati lo thua soya he hi thilmak vakani lo ma se a fai thu le ni tina in bol ngai lo thua soi ba ka mi chen khat ni khata voi ni voi thum in bol chin te chu tul ati lo thu so yin kan vuna mom om te hi ron mom chuak man lo le ka siam chu a thalo ti te han kal pa a than rim nam chek mai chu rim tu ya ti thu te asoi ma mai Benny hi pasal le music thiam takani angin ama to ka aboi ve hle arin oma mase hetia podcast an nei tamai hi engi achunga thleng ni ta ang lalar tak asiama poisa po tam takalak lu arin om hetianga podcast nei tur hian sumlama alo pacheru tariau te po ani theina la ya ome a podcast a hian lil te ki le anupui Christian tenen anin lana inkom khom mai soitur engma zia lok omlo chian hau ti anga angai thei ome jay shetty te anga inkom na ril le omje nei tha anga inkom chu an anglo deu mi chanchin le mi huat thei tur zong tam tak Benny le lil te ki te hian an soya anupui Christian po hian an omdan ang chu alo pom vek mai ni inalang hei hi mei che tam tak tan chuan thil makani Benny che dan le akebal tak te hi mei che tam tak chuan an tenin an eilo viau ome thil tu chen khat phei chuan an video en pa khian an room rim tur om ang ka she thei tluan par te an ti hialani an interview laklo lai hian Benny chuan Selena chu kolin shooting an nei mek thu le a mangai thu ashila anin biak na hi second somthum vel chawani ma se thlir tu te tan chuan
Selena inlan ve ti thei tur ani si. Alan dan chuan thir tu ti tam tu atan Benny hian anupui hi amang ati thei ome. Heti hunla hian Selena hi Mexico lama achian tenen an oma. Benny ero thona chuan a hlau wangin akal ve lo thung. Benny soidan chuan thona chuan a hlau hle a. Europa akal don po in lunga nisari le achan velai thanga akal thua soi. Selena hi billionaire ani a. Zin ko thon nuam tiviaw ma se. An pa thona chuan hlau hian akal na apianga azui ve theilau ati theyang. Mexico lama hun nuam tak amang ti chu athalak chen khatachang hian siat ome. Mexico a hun man na achang hian Selena hi atak sapian mang wangin soi a hlo le hle nge a. Mase hi mishing pa ngai taksalanda na ni ti kan siata cha ome. Selena po taksa le ril lama harsana tam takatok ti chu thil siat sa ania. Atlei ro lai Disney vela island line en chuan ataksa hi khai khin chi po ani to lawang. Tin tun lai lar le tak mai pakhat chu Selena Gomez klon chungchang hi ani. Mase hi chu zel din thu mai ani mela. Selena nunga hian rose tattoo a oma. Mase he tattoo hi ati re tirani mel. Ani anga poisanga tan chuan thil har sa tak po ani arin omlo. Mase he tianga ata tu bauta dai mai hian soya ka hin. Ni tin maya Selena kan mu thin hi. Alem mai ani angem ti thu thang alo tampha ta em ani. Achan berpo tattoo te ti re ani chuan engemo zul nu ser hi aw nge china. Mase rare beauty in shooting an nei na chuan atatu hi about tadai mai mitam tak chuan hei hi chu Selena ni theido nem ni ti in anring lelta ani chumai ba ka chuan Benny Blanco sanjong hian soi a hlo le boka. Benny hi fit nga le in chikwani ina in soya. Selena hi fit nga le in chinga ani lain an thalak then khata chuan anin chen reng mai. Mitam tak chuan Selena asang ta thut mai chu Selena kha ani tak anrin lo pha boka. Chuti lain Justin Bieber hi fit nga le in chikwa thawani a. Selena nen thla anlak dun na chen khata. Selena hian phekok sang tak abun chungin Justin hi achen meu lo. Mase Benny nen an thalak shang en kwalin Selena hi asang ta thut ni lovin. Benny hian asan zong hi zep chen devin. Fit nga le in chikwa ni lovin. Fit nga le in chirok chaw ani mel zok ti thu athang le mek bok. Tin mani deuh khan Selena beauty brand account chuan Hailey Bieber le a brand road social na video chu an repost nia soya ni boka. A thenin an repost lo ti ma se mitam takin an repost ngai ti fin fia tumin thei to pan chwa bok. Then khat chuan edited ani ti ma se video proof alo om thlap mai. He video an repost angalanga chuan Hailey Bieber melan dan chu road skincare in ashin chu ani lo dan tar lan ani a. Hailey Bieber man lai le tun lai thalak chu da kop ni in. Hailey mela danglam na om te chu soi chu ania. Achal danglam tak dan te. Amit mul alif tir nge nia alan dan le. Anara rhinoplasty ati nge rin ani dan te. Amit nuai le amoy lan dan thlengin he video a hian soi lan ani. Engpo chu ni se Selena le Benny te in lai chin na lama lut le ta ila. Selena le Benny te hi kumsang ni somni panga September tha khan anin nei ani kha. Fans tam tak chuan an han in nei ta hi an lom pu hin an lo nga hlel em ani kan ti thayang. Mase thatlem te aral chau ti a thokhat lai khan anin chen nai thu aron thang le tat mai. Online lama po jong kamoy lau tak mo tura tam hle. Selena te in chen tum thu hi mitam takin zel dinin internet lama chiar tura tam hle a. Mase thudik tak ni chuan alangliam lo. Anin nei na ala rei lo boka. Anin chen mai lau tura ngai phot te ang. Chuti lain fans te ril ruti boy thei deuh pakhat chu. Selena le Benny te vantang mo anin lan reng hian Benny chu asyangin anin po lau mel thei em a. In kai le info ti vel po akhat ta riaw. Anin nei nuwa enge modang lam na chu aom ve nge ni in alan thei na lai te po om. Elia an chwa na video pakhata chuan Selena chu Benny kut von tumin aphar renga. Benny ero chuan fans te thalak pui an tum na lama bak ril ru apemeu lawani. Thu thang dang le pakhat hi han en le te ang.
TikTok video pakhat chuan Selena hian Brooklyn Beckham hi a hmanga ema Brooklyn theihngil nan Benny hi anei antile ma mai video masalama Selena le Nicola te inzomna te kan lo ti chuak to a Nicola in Selena chu apasal nei na tura thuro na pe ti te kan soi to ani kha ma se chian thaber anga anom nuwa anin nei na ve a anin tel pui lo chunzom le a Selena in Brooklyn alo du wanga hetiang hi thleng ta ni a ngai dan aron chuak le tina ani ole ti chuan kan thu pui ber Benny bal thu le a che vel soi kwal do ta ka chuan in boy kha dang chanchin soi kai lok te ang tun na ya Ashton Kutcher le Mila Kunis te nu pa hian mi te mit lak le ngai ven zong ni tumin thei to pan chwa meka Ashton hian Ryan Murphy nian project nei hin beauty show FX lamati chwa meka ni antu thar nei pakhat chu annu pa hian anin bol ngai lo thu ani mau maya Benny Blanco ang dewa nu pa bal deu anni ber mai chu Ashton saidan chuan anin bol kha thu le arim thang hiam mai chu angai na jok ti ani mau mai chuti line Mila Kunis po in ano panlai changa ain bol tam lo thu alo soi ve boka Ashton chuan azak le noilamati fai chuan adu tok mai chin thu alo soi ve bok Dark Shepherd podcast sa antu soi hian mi te makti a hlo a hle a Mila Kunis chuan sa bon ne ni tina in bol ngai lo ba ka ataksa akwa om haule nute zak noi ti vel te chu ati fai mai chin thu soya Ashton chuan lo belin azak noi le akap ni tina ti fai chin thu le adang chu ati fai ngai lo thu alaron soi bel deu Mila Kunis chuan fa anei pon ni tin abol ngai lo thu le abol kha thu aron bel le boka anthu soi ngai thak chuan an bal dun mel nu pa hle ani ma se heng zong hi mi te ngai venan du wanga angai theina la ya ome Ashton chuan ama aya ataksa te moi zo karon kir le atum thu soya hei hi chu Hollywood dan vereng te po ati theyang anin bol ngai lo vero thil makani thau mai alan dan chuan pianal tak nei tur hian zulam po athari ani melbok hetianga pianal tak nei tumatran alak le chan ber pakhat chu guchi nen chutan nei donin ari em wanga hnola ni wang ni ina soi heti la hian kezi somriat velarit ani ome Italia runway show nei turina kala ma se kortai tak mai hatur alonia Tom Ford chuan athau lutuk ti in alo ban ngal nia soyani ole tuntum zatsu thu tak le zeldin thu ain pol nok mai engpo ni se kan video te min lo thlir sak ve sham zela kan lom em me next video a in hule nge yang o